Hello, Miniaba. Nana Majiwa. Let's meet you when you are questioning. Yamin Shroud also contribution. Someone who can through Medema Casa Semi Waha can so no. And me say you move in baby or horn more. Bessie this time ye nim NDC for strategy. Yen to be ensure NDC for propaganda strategy. And NPP for ye so reactive. No cre dear no cre. NPP for ye so reactive ni say asemba yankasa ye fear yasi obi ani hon mo wiase mo odi ni nsabenkum eden ekire papa fie na mom no koka ebi be yanka bi nkyire wom na me nua wo ka bi a kyire wom wono sabe ibu nsam ku ye every NDC no enyo man nti na omo ho enyo man nti eno wo mo ho ebusia nchemfa wo mkotokum wo mo bo man no na se nyame adum na kikiri NPP ba na ye be siesie yesiesie wie no mo hu sesese no adodode ne sa be ye friend no oman no ho a no ma pekuti kwansu propaganda ntro damramba ne abeti kansem omuni mi se and this NPP for no ye reactive ye ntwen ehwemu empesempesemu hu no se asemu ye koyi krampo no hu be na hia emma adwuma pa ye party no eye ade bakwa NDC fo hunu nti wo mutumu hwemu ase yentongum ye betongum umbo wuse NPP fo gri na we yasom obi akumas ne bro ena yaban ewoye propaganda strategy, propaganda tactics. Ne mo mbesi ne entumi nsua besi ne NPP fu ontumi hu o kan na ye nyina obi abuafu ebusia party na ye kan party no enye japade o ebusianfo party enye japade sebi o ya wona na binimu apart ho no mu a obi edidi hu party yekuo yete asa ku ni yekuo party se NPP a oba no osiesie o man no na dia ehiama amanba na wo so nya so mfaso ejuma pa NPP ye na nyina no ye yi nyina na yi ba ko pe me de bia me kata asemi eni se wo wutie mi NPP ni bia wutie mi eni se o man na japade sika ewo o man no mu no nanado ansano be power no kan se enfie pori 20 something years say ekuo NDC fui o ma bumaya ye bibia titi apansam ejapade wo Ghana nyina ya tonton ni nyina ama wa omo ho adibia ma foreigners emu sika no ye hu no wahi ana nanado kai say adden na mutumi ye bibi sei o maya ye tisika so sei na momu de bia ye bre penny ampa na nado baye no busianfo penny ampa na nado baye no sika no so ko gina kwantanan se
Obia mra no beji ni chefa. Ujia how many days no be dinu. And now say, also young fan is there are 2 male musi and family ebi kro ebi nu ho. It was a busia. Yes mo ye wo se bienga ye wa manoni no. Ye huni se amaya ko ni mu nyina any addition anase school. Fie bia nyame ayadum a nipa baako anam yenu afimu no se fie no woma yeye efise wobekọ wotumi akọ nanim akọ school akọ nanim no obepa nya adwuma papa bia ye na se nipa baako pe no obetuma hwe busia ni nyina enti sa na te dia se sika na yete so na kane no 29 years wonsanka bi no se sika no de behwa wo ma kane na mu dia bene ukoton japade uton kokofuo wodi wuntuma kosha wo wa ansa na wo ba ko school ebi ohokra wa ko akosi ani junior we na mo mehwe wo mo enye se mehwe wo mo kekewu metia wo mo school fees no entare ampoboa maami ni papa afi na ukakwadwe ne ho se na papa yi di wo yi wa ya di o no menye sika wa hinu akotra boarding house o si men dwe ne home boarding house na hiafo isusu yi abofra yo won ko school yi na sika be no de bedidi men pa ba o me waji di nyina fa ebusiafo sadi nyina na nado ayi yenhwe NDC ba ebusia we NPP na wutie ni wa hanom a for the past January and I say since 1 year ni agbangbabin ebe ye speaker of the house no ka tira me say sika hin and wo buregu Ghana so wodia for example say your friend the deputy we are one more kohun to kwasi say no and as you for obi to say president say ye president and o yare and o ko Dubai every 2 weeks bia you spending $1 million oh what you know menti say NPP ni bia betenase aka say agbangbabi wo boy ka na me say bi o say sad Applaud TV station any radio station na wo di yesika NDC for di yesika atititu hon mo a ansana yeyi wo mu fi aban mu na wo mu ti wo ade propaganda no what you radio and as NDC TV so aka say albagba bi ade na wo boga na ka ebusia Uma yenye we yenda justin yama bebre ansana ya yewe ansana yebu ofu Sebi ewo mu se eniyama bi nkoye ye nyina ye nim ba bi bia wi ase afa na nyina eniyama nkoye na momu no kakra papa yi de ato ne ho so se opese oman no wodi si pafa pinisi hono mo akwenya wo yi sisi ano any train kwani na sefuyi nyame adum na ni nyina wi amenua Ghana ye yi ano efise kro bebre aye wo mu me fa se me ti America wo me ti America the richest people who come ha omu ye fu ni na sefu farmers efise o wi ya ano articulators training as if for almost 20 money in our back room. Ghana and so and you say a bought your friend day a buying it if you say yes say Obia Yawuno atopi personal on chanting here. Na dia uya wunu wa amuna dunku na NPP petu na nadu dankwa na kufu adu abetu inu
a betty as an abasso. As I say, you know, your sacrifice. Moshe the about Ukraine says, you mean yet me mamma fatu. Say Ghana and Asia will be a big gun. So, oh, Mubafa. One who said the Omagina painting, and when they find it, or man dog. O mine dono enti ye besre sebi ye mami frema ebusafo yi wo yo obi a oti ni fie keke e na eni sika common o ye adwuma mo be kai 2009 up to 2016 na Ghana o mine no na dani eyiye man. And this a cuckoo dam, baby, Biaramwo. Muti say, Obi Ogana, a complain, say, NP way, Acodonate way, NP way, Acquire way. Omuchi Chay, he can say, that's Obi or Yejuma. And post or Yedmo Abelmo, that means what? Ontumi or no one can send Kotokumusika. A Bushia Momayanka no Krayanga Yamanone. Na a Yebia Befina Ukwa. Sikana ya winu. Wuni wamo wufie ni ya desema na. Midimanwesi. Ya minshiro biya. Moma ya nshe na NDC propaganda no. Ne ya nkotomu. Na ye jumapa. Omani na nadu danku akufadu na mayi. Omu ye jumapa. Moma ye diye chile. Because ye mistake ya no. 080 noa. And ye Ghana, me kebi biase kwasumwanga. Put in person on the European komunu. Ankasa kwasumno. Obia insane. Adia mike, obia ntro to honomo. Ye mistake na mahama nasa NDC ni biba Ghana bium. That's it. Eja, yenga yewa manoni ya moye mhu citizen for mo beka. Na mo jino, hu se uwe busia o Ghana. Yami israu.